So now Kobia Hina wo Gomoa Nyanyano wo Gomoa isi wo Efifi mantemu nana yi kwe salanga te for this say die omo etuani omo gentre ha wo kro no mu ba bia so omo di ho fum pe ni to de osre IGP wa be ma ba sore bra ho no wa fo ni be bi be che wo mu nyina na onya asomdwe ntina wo nkrom nana no Adom TV atwaso nana ayikwe echemu a langa asefo dwumadie ekosopa ewo Gomoa Nyanyano a wono mu esidan ewo sesei edi hu ahye wo mu oni Adom Kasee amane boni kofieje twetwe nkomo eno odi tu dwase Gomoa East Assembly abra langa asedwumadie ewo ho enso langa asefo empemu aye a uguso etato manfo Ankobia hene de sansemu etu jo babra director woda Kasapa Center Limited edi asase ekoma abayanyumakuo Ghana Police Service ECG enum yenu bi aka ho se wo mu fansi asoye ewo Gomoa ene ne mpotemu insecurity, especially as urban Langata. I think that it's on the rise, despite the fact that your district executive, this is chief executive, and in be a cotton now. Yajatum the Langard activities is banned within our jurisdiction, which Gomoa East in Yaban. But apart after that, I there oba form kakrabi, but sisi ayere kase asan so asori din. And which Gomoa Nyanyano District Crime Officer ASP Francis Kumi ya wono energy na police panyini anemu ekasa ye editu dwase obeye de betimi bia sebe ya asomdwie ebeba Gomoa Nyanyano yede an se provide security no man mu ajo na aman temamufo etuma ye wo etuma se de ese sa pepe ena yawodi amaye yede beye enti amayina ka wakomanto wonyem se asasi yede beye nia ese ebeye a ebeboa ma asomdwe ede hin ewo ha oni nyina mo no Kofie Champon awono ena director eda Kasapa Center Limited ano editor Ghana fo anim se won so posi adwumako no asene na adwuma wo ye no enkoyie ohun se bambo wa ha no eya ema no etna eno achi eye mahoden efie bie ni ho a ntimi nka se ayere mahoden wontimi fa ye hwe wonnya bia wontimi nya hwe eno ntino ya dwene ohun se ye maletiti fo so bi ha no mo a ebebo ko se hu se omni office wa ha na ya dwene ho ano ne se na ya sema se ye hwe mwa bitimi dia ama musipitimi anya office wa ha